ibyo Miss Josiane Mwiseneza Josiane na igisupusupu bahuriyeho byatumye bigarurira itangazamakuru muri 2019. Ni ibihe rero akagire nkuru noneho ngo mu myidagaduro mu mwaka wa 2019 wazanye amazina yihariye urupapuro rwa mbere rw'itangazamakuru, imbuga nkoranyambaga, amashusho n'amafoto yabo atungwa na benshi muri telefone z'abasirimu, uwo mugore n'umugabo. Ibyo bahuriyeho rero ni ibi rero. Icyambere ngo Nsengiyumva na Mwiseneza bagize ubwamamare mu gihe cyihuse. Ubwo n'abantu badukurikira muraza kutubwira ibyo koko nibyo bahuriyeho, muraza kubitubwira. Uyu mugabo w'igihanga rwose nuriye mukobwa w'agakara Mwiseneza Josiane, ubu ni umunyeshuri hara mu majyaruguru kaminuza. Noneho sasa amafaranga bamuhaye icya kabiri kuva mu giturage ukigarurira ikibuga cya Kigali. Kuva mu giturage ukigarurira ikibuga cya Kigali. Icya gatatu kuburirwa irengera mu buryo bwihuse. Kuzima babyita kuzima. Narabivuze ariko anese Nsengiyumva ariko yari kubura kuzima gute. Ako twese itangazamakuru twe tubikora akatoze tumwatse binagucangeho ubwo yongera reka dushyira yarazimye nta kintu gito. Noneho nta yindi nutwo tuntu dutatu kereka ngiye mu madetail. Kuva mu cya oya nta detail. Kuva mu cya abantu badukurikira bazaye kudufasha ibi bintu nibyo. Nsengiyumva igisukari gisupusupu na Mwiseneza Josiane Miss Popularity 2018. Mwiseneza ntiyamenyekanishijwe no gusitara ino umuntu wa mbere waje muri Miss Rwanda yatsitaye yagenze kilometero ndende afite n'igisebe ku mano, yambaye ibirenge, yanateye kanta hariya Rubavu aturutse aho bita Mahoko. Imahoko yamanutse Mahoko n'amaguru. Suzuma nturi Mahoko mushiki wanjye Nyirashumbusha ari Mahoko. Mahoko narahabaye ni yashatse. Naho Nsengiyumva Faraswa yaraturutse Gatsibo, hirya iyo ngiyo Kiramuruzi. Azabimucanga bamwambutse imodoka arakubita umuduri turatamba twese tukwiriye. Ubundi yarasanzwe gukubita mu cyaro aho ngaho yibakorera igiceri cy'ijana. Edayeri no kugira ngo bamumenye yabanje kubikora kiri muri gereza ya Ntsinda. Ako ntabwo afungiye Butarera, ni Butare ntabwo. Butare simbizi.